Well, asaba asem here say pa ye brand ya ba asem here pa me gidi say your subsequent a year in common ebedi no be say asema making asema here kese pa yi pa enu nti na nei madwuma mu mpanyimfo mu ntem POTV so obati so wo kasa really so cha ba who say adwuma mpanyimfo apie physically on TV and they do no omo am protect here dey be tiada enti yeratigo mami Dansih ye mami mata if I yeratigo no okọ Adom FM utie de ekoso nyina ono na ye programs panyimu pa programs ye boss ankasa ewo ye Dansih boss for short time but ye mami mata the current affairs they already see odo be call pepepe news won sem nyina no ono oba bia obakọ adwuma bim na wotima fra ba nwa na tima betina soro no ehunu so yes normal girls ni wotima say redeem experience exposure everything wa ben hu yi pa akwaba well me hu ya na ni ntimo be kan komo we pa na break it we na because you tell us off air kwa no komo ahodo a and examples ahodo a ya da na di no you know enti na me yakakra at least ya nka ho asema ana enye kwa na me say mo de nkomo bi ba mo be kire nhihye ya hodo a mo de egu akwam ma me sha sem fi say e de na ya ba #media defend media freedom okay o my Dansih na ya bo mo aba so djuma mo ye Badwam morning show yes that's good job but djuma bi a wo ye bia ma me sha sem fi ba bi fufuro kra nya media wo ye djuma se wo ye carpenter wo hia niam bi na wo de ye djuma wo hia nua ana uhia nails enti se BBC na se enua esa okwaye mu a so we carpenter ni a wo se o mane how sanso na se what is say Russian Ukraine war enti nails enti mi magana ene na se wo join in na wo ye no ni no na wo di bebubo nya na se wo benya challenge sa pepe nso na tie o medium se yen adwuma na ye no se be koso a na yehia se freedom bi ebe wo na obetimi fa hundie bi wo hono otimi dia kasa anopa bi obetena hanom oni wo panelists ni wo experts edin komo se eba ne se nima bi esi saade ne ho kwan a wontimi nka wadwen da wi a wo se wo kana na se wadwuma no eya abrofo kan se tosin ba na to na tosin no so nye wo se wo pese tosin o obi e na create sa environment na mana ye din ama so be ye wadwuma ti ubi sa ya be just 3 years ago 2021 and I say less than 4 years ago 2021 na press freedom ye no rankings 2021 ye rankings ni so wo weni mu a ne ke say freedom no ara yeah 2021 na Ghana na that 30th position less than 3 years in 2023 and less barely 2 years na ni atia 30 honum about 62 you what it means is say nyama bi nkoyi and me sure matter be mu a obekeka bi a kire wa but to be honest with you omo tracking media freedom o Ghana no ehun say nipa over almost 2 decades of people, like almost 2 dozens of people, and I see even more than that. And I attack you in line of their job, and that's on duty. And the ubisaya na no. Let me beat you, boss. You be beating the no. The monanti said about to find me. Mata pato boy kakray. It's you dom sukwade na be kaka ho. Enti senior other statistics in started University of Ghana 2024 into Press Freedom Index 2023 DNO 2024 DNM but University of Ghana research on my HS say 40% of yenkrof we aye nuanom yankasa ye dwuma mu no we are attacked into almost half all ye na dwuma so gina ne camera chi so copy story and we have so many stories to tell or kwa akoye na edwuma nu ntini akwa akotake no ye wie a obehu se ne eja ne kuro bi ana pra bi a ontumi nye na edwuma bi bebre na edi ne dem enti enu ntina CDD ene Danish embassy omo se omo ape
emwa kakra yɛmfa nkasa asɛm yi wonu sɛ ɔma yɛyɛ adeɛ yɛka obi asɛm nso yɛyɛ asɛm deɛ sɛ because wɔn bra dia ma yɛyɛ yɛyɛ asɛm deɛ yɛnka ɛba bibia fa yɛ ho bia yɛntanka nti wei deɛ yɛba bɛyɛ town hall moa ba yɛnkɔyɛ town hall ne nko a fi sesia ɛnɛ 2 weeks ɛda yɛnim sɛ ne awo kan yɛnyɛ ne penjai 2 weeks ɛda yɛnim yɛpɛ sɛ yɛde ka yɛn ayasɛm ɛne ni ayɛ fefa mu ɛwɔ kwan a yɛyɛ adwuma obi nte yɛ ase enti ɔse wonni ho kwan sɛ wobɛyɛ ne awo yɛ no weyi camera wo twa sɛ wan na ka sɛ twa na waso enti ebi wɔ kro mu to hye media house na nkasa so na yɛba bɛkɔ abato wo hwɛ de TV so a wo se ne me sisi enia city FM ni ɛkɔ ɔmo de fa so no nti badaro mo nkase enti sɛ yɛba bɛkɔ abato emu yɛ wɔ nua baako ɛwɔ fie ha Emmanuel Anta sisi ontumi nye adwuma ɛsan sɛ abato yɛ bi yɛ wie yɛ no kɔ bra sport kwa akọ ye follow up ina obi di dua kese bɔ ne sisi echi ene Emmanuel Ante wa ye ne obeya ye ne ba ko nam kra na ayi hyehyɛ nti Latif yes ona me kra de no so no ye cracking his skull yes enyo ma hyehyɛ ne treatment a wa fem pa Latif ne da so wo hu na obe hu sɛ Latif na nam hɔ no ɛna ni na so eja trauma bi ma ye nti anopa wo ba adwuma obi sa ho sɛ na me so me koi me wie ne sei enen edoso nti komo ayeba abedi ne kire se yenso ye wo hia ti go chocho nyama bebre wo #bebre na o tro ye no o se sentu edwuma anye crime bebre o tro be se 12 na so no be bubu bi ama wa okay o se ya na ye di ehu ye bre ni nti ye de mo no me be ko so tikwe messages ni de bebre na be so ti na me be starting program I me kwabna sante defending media freedom yes very important and amanyofo no ba ma show nya de say ma show mo say ye ne mo na ye adwuma etu ma onsa so me asumasi me shebo say central de obadwuma me mo enya sa akwanya na yo mo abrofo free bibi anasi lawyers free bibi duty of care say mabawo adwuma mu he ya me ne wo ye interview say bia nya ha na me ye adwuma anasi me ye adwuma wa akra na say me wo building yemu nkwa de wo a duty of care say we be protect wo sa asudi no wo asudi be bo ho ban be bo me ho ban sa pepe say wo ya manyoni na say wo say wo nya mi na me attack ni pa no na emom me nkrofo na attack ni pa na ene je say wo nya wadwuma because wo duty of care say ni pa na ba ho nkwa oba be adwuma ma odi ye be padi we ho ntoma na ye be pa no inti enne no ya sha se wo social media 27th no ene ye be town hall kese enti say ade obeti we are Adom TV we are defending media freedom and threat to media freedom no so enye si bia obi dia baaba obi nkwa say o man say social media na what obi edi what esi so pam edi watem ye niema ebe mo anya sa wo pese wo beba adwuma mu kra be ye adwuma na se wo be kasa no bossigo ye bre na ye bre na wase oche next time ye be ban mo na nye ntiatia na yetimi enko ye be ni hu komo ye launch na ni nti ko social media platforms in na so na tweeting ni a obe ye bia afa kan #defending media freedom GH. All right. So, what would you brefeti you know? Ya mwasi. Ya yen komo onzi yentimi but o ma hye mebo. So mo na de brain mind to mo so mesam bie brain no mo tim de aba be di san komo no. But the free na ekoi me de o ma hende kwabna sante. Me kutia enhyehyɛ bia emma de obody central adwuma na entimi ndimu enwie peyo. Me da se pin na me fa cheche. Ya second ya mo ya da se.